Dobar dan, mi smo sa vama i pričamo vicevi, ja sam Elis. Ja Valentina. Što crnac stavi rukavice, bele rukavice kad jede čokolade? Da jede ruke. Da ne jede noge, sigurno. Ste ludi sve. Pa da ne ugrize ruke, on je crnac, a čokolada crna. Jel može mjesto čokolade ruke da grize? Pa dobro, ajde. Kaži još nešto. Evo, sad ste vi na redu. Što uvrštica kad vidi semafor stoji? Pa misli da je diskoteka. Bravo. Ali što vi sada, vidite sada, ovdje je majmun, a ovdje je čovjek. I sada ovdje pored čovjeka su kamenji. I sada tu proje samo voz između njih. I sada majmun ovdje, a čovjek ovdje. I kako će čovjek da uze banane od majmuna, a voz samo ide? Ne znate to? Aha, čovjek gađa majmuna sa kamen, a majmun gađa s njime sa banan. Bravo. Sada još nešto. Šta kad crnac padne sa drugog sprata, šta mu se diše? Kad crnac drugog sprata skoči, šta mu se diše? Kaži? Kurac. Ne, spomenik je bio. Imamo još neke vicove. Ti sad. Evo. Što plavuša stoji pored bandere i čeka tu? Znaš? Ne. Zato što misli od bandere da je semafor. Zato što misli od bandere da je semafor. I sada to je bilo sada u smeh. Čist! Suza. Ovo je to. 20 darke.